Ha karau thar titu kabade ka knockout stage en yakendu Persia ka South Africa Persia ke Canada. Kublai pi ke blog para jor barok ke baju sungterna pesngap ya ke video ha ka channel. Te kadba ki jinekai ha ka group stage kilanang kutno ha karau ka balai. Te man la ka sngi tongen sepet ya ke ji kendu jung ki tim ha karau thar itu. Bar ki tim ki banang sarung sya karau thar itu ka knockout stage hakini kisngi ki bandangwan. Kadang dairu kasin ke banengkong baka South Africa klay yorung siya ka knockout stage kata siya karau tharitu. Kadba ka Mexico klay job lenter pro laisin haka group stage. Adu ke jinekai ke banengkong kabaar bat ke balai. Haka bakalakur adu kendai pon haka group A. Bat na ka group A ka Mexico bat ka South Africa kilarung siya ka knockout stage raw thar titu. Kadba na ka group B lai teligi tim ki balarung siya ka knockout stage raw thar tu gidey ka Switzerland ka balakur Newpon ka Canada bat ka Bosnia ki balakur Marsapon. Namar nagi khat ar teligi group RR teli ki tim na ka way group kenrung siya ka raw thar itu ka baladey ka knockout stage. Kadba prateli ki weipat ki best third place team kin yo runglang siya ka knockout stage raw thar itu kumbalaja haka group B. Kabalarung hadu lai teli ki tim siya ka knockout stage ka raw thar itu. Kumta hadu menta ka step ar pusantrik jun arajar pohonrio. Hadu kat lai teli ki tim ki balarung siya ka raw thar itu kabaladei ka knockout stage. Kumta ki barem haka knockout stage raw thar itu ki hap lek paying no kadba ki bajob kenrung siya ka raw 16. Kat lai teligi tim menta ki baladon lane ki balarung siya ka raw thar itu kidai ka South Africa, ka Germany, ka Argentina, ka Bosnia, ka Brazil, ka Canada, ka Colombia, ka USA, ka France, ka Morocco, ka Mexico, ka Norway, bat ka Switzerland. Kat lai teligi tim hadu menta ka step ka Arab Santrik Jun arajar at ponreu. Kadba hadu menta ka step Arab Santrik ki tim ki bala kutno kalinti ya jongki haka World Cup klem da apsyu ya ke jilekai hakarau ke balai. Kata kamut ki bal hap balik paying no tang naga group stage ki ba don jikermensu wat tang ban up ya kita ki age best third place team. Kita kidai ka Haiti, ka Jordan, ka Panama, Qatar, Cheshire, Tunisia, bat Turki. Namar ki don ki weipat ki tim ki balakur laipon. Kabaki dang up ya ka best third place team habay page ya ka goal difference. Namar na ki kat art ligi group tang prat ligi tim ki badai ki best third place team kinyo runglang siya ka raw thar titu. Namar kum na ka group A ka South Korea ru klayo kur laipon kadba haka group C ka Scotland ru kabala kur laipon yakine omparlaban ong baki ay kita ki best third place team. Kumta kine kila badang don how tau dakoma lakin yo runglang neam lane ki hapalik paying no ngan saap tar hadu bakut ki jingilekai habak lapej ling baka goal difference lane ki jing don jung ki weipat ki bakam hepon ki badai kita ki best third place team. Kublai shibon.